Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki dekhot jong ga Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong haka khat sau tarik unai wing arjar khat khandai kila turpai ba asha ka office trekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pan jing penchai halor ka jing pen slem jong ka District Council ban ai jubab halor ka jing menjur jong ulengdo ka hima soyong ban ai tino ya ka snong nongwa mau tamur sha ka hima jirang klem ka jing tip jong ki khon ki hajar ka hima soyong ki dekhot jong ka Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong shwa ban rung shaplau jong ka District Council kila sha khangla na ki pulit ki bala apahara nrei tang hadien katto ka ni minute kila turbait da kabor kat hadu ba kila poi tiap hadu ka tengkong jong ka khrdop ban rung shapo ka office jong ka District Council hadien katto ka ne por bagi dekhot jong ka JAC kila pertai ki surpenrem ya ulengdo ka hima soyong u Chief Executive Member ka District Council ula khot ya krenno ya kinongilam jong ka JAC ban pensyai haki ba ka District Council kadang bishar bnia ya kane ka kam bat ba kadang apru ya ka jubab na usiem ka hima jirang tat hadu ka arpsan tarik unai weng arjar khat khandai kat bana kaliang u chairman jong ka Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong ha ka je kren bat kilat pathai ko bor ulai thu ba ka JAC kan ap ya kane ka jubab jong usiem ka hima jirang tat hadu ka arpsan tarik benai nai weng ar hajar khat khandai ban lada kane ka jubab kamlong ka basai na kaliang jong ka JAC kamban se ban pelong da kiwei pat kilat jinge khi ban penyo biang ya ka snong nongwa mau tamur syapo upu rusam jong ka hima soyong Ma biniwan ra ngamun kam siam ila kopi hati insan kiri la karu ila dapat ga reminder la saru ani mdan respond again ya kemudian berkai ke mat jongkat kita boleh yang berdai berkai abai dai berwen no bahasa phang no halo itu kita halo kaji IT sub ya himanong tumur sya ga himan jirang kambe ya tip ni pedak ni hadu jindawan ya ta obdo kita polis ya kemudian ta to long kamut bapi wan ba long kuat tip ya ke ka status wan ni nomor ba ni ginang lam dengan District Council pem respond ya ke di dua juni ni supaya din saya ketua juni dua negeri Kamdan Negeri em long pitip ba bangim palai ni tip ya pilih te hap up kenya kapor namangi laka nakaliang responsil naki laka department ni lakhot ya baro al yo lingdo bat yo CM jirang nam ta kata jing pentip jong ka JSC bakadan kata jing IT kata ndo shitai di ondangi lakhot ni la ipor ya CM jirang hapo shibnai nadu ka meeting la long tala artayo ban pendep na ita kam kloy pen IT na syaka hima soyong kat kum ka jing terfat jong ka GSC bat jong ku lingdo soyong bala pentip halo ka jing terfat jong pila lek kamta ni tip ya kata oh ai bi pentip pat yang pila lek up dala dep syaka kam kan da pila pentip ngila pila move kamta ngila tip ngila sutu le pia ngam baik pia lek hi yang ni habang ni ada wa pi kem ni tham i ga sanju dan ni tip ba pila lek nem lek ru apa wa pi kem lek i tapi la i ne pla pri e ka san changi pla khot ni pe ni la move kum ni la satu le pi kam ne i changi pi kam ai sang ni tip sino pi le ru pi ka pi so ko ba mo pi wan mentan dep no menta kam de menta kam arbanai la don ka kam ni jungi tang kalingdo tang ka hima soyong bakadon dan san pusau tuli kam de ka basup de se tang shuan ngin pendep no re
lada piwan na kalenti ban keli bud dian ngikloi ban yakran ngikloi ban khot shapo office mane pembe ta kakam re piwan na kani lenti la singiru ngimtep pe onda ngala hiar sini shapo ngakeli leng kade ta kakam ka bangi la nang ya chkhmat long ngi tingi kerpat hap ban ai jing trelang ban ngi nang bangi lu ini trelang ban sayang tuli kando lai sim lah saya suspend Bang yang lenti ni ngemi aja lenti pimyo reminder la ta wilayah kan ngiru wilayah de lenti yang mengkong ngila dawa tadi benbe ngila ai shi arteo ngila po dalam si am lu pan po ni arteo ngila ai po hari arteo ru uklam le ai ngila phak sak reminder la taru kalau bangla da phak reminder la dan si benai tamantala ar benai ni ka kami dawa Henry Piong ngimi aja lenti ni sama direct mendawa sini ngila ai suara lenti de da jingko sepi dah kuat punya keren, tentang biang dah kuat punya persyak ni melelai ke syong haka jeng support jempi syong kita laju tanggap tanah kerja ni dan benar. Kasong pi kay kita pi berpenyat ni. Kasong pi kita tu. Kalau Ni dengan awak baik ni. kalau biang baik Pasal yang dah. Ni dawa! Ya ke? Wei mata! Ya saya! Wei mata! Ya saya! Wei mata! Ya saya! Ni dawa! Ya ke? Wei dawa! Ya dawa! Wei mata! Ya saya! 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 Ni dawa! Ya dawa! Ni dawa! Ya dawa! Ni dawa! Ya dawa! HSP! CM! HSP! CM! HSP! CM! HSP! CM! HSP! CM! HSP! CM! Wei mata! Ya saya! Nomor ba? Kau pun suara appointment kan saya kendo. Kecuan ni kau office tekan ni. Bu appointment saya kan. Mental apa ni ke yang ni bila orang dah apa ya kendo dah. Bu dah appointment mah. Ta boro-boro ba Iwan boro-boro ngkam appointment. Kita mentah bawa ni bu penyan. Lagi tu ni. Mesti balik lah. Dia pak kata orang leklan mereka lulus ke dikutat. Bila punya kendo bu appointment jet we arut itu kan. Bila punya kendo untuk punya kendo punya tu sana. Kendo kaju jet pi we arut itu punya kendo nang saya juga saya juga punya wan punya kuite kayu makan tekan itu sana. Bila bila pen apa itu nilai. Gimangi pi orang melong menek kendo. Dijip kan mapi, kenangut bapin ni kendo referensial ia lagi lempui punya. Confess bila pen apa itu. Gilawan yang kedua bor-bor tu mentoi tu. Bante kata te ini yo azar kunta te mak kan ban. Mutar lagi. Bala ada Indonesia ya pi pada kumni lempui lempram pada te. Ni pun Indonesia. Bang order tapi mak kan ban Indonesia. Nak confess. Kan dit kwa kadu siam. Pinchula hang kam tu jakoi kwa ablai thao pan blai no jipitar sino kan lo. Habak dei ki breu bastat ngam ne ren kan. Nga kom pem disi. Nga kom breu malam. Ngalong confess la shong committee. Jai. Henry P bre pimpat tep sedang itu. Ya kau! Ni dawa! Ya kau! Kalian confess. Bicara mereka. Lapor ke kantor polisi Bekasi Liberal dan Anda. Sama dia yang majiran. Kita baik kita. HSP! Wei mata! Wei mata! Kalian sedang ke masjid. Wei mata! Ya bro, beba. Wei mata! Anda, tahun ini berapa orang kas saya berkat kalian ima soal ima jirang balik lagi kamu. Wei mata! Nakalian kejonga hiadin bagi lawan bentuk di compare wal lagi orang makna ba hiar supino ICM ngak wa ikin bani pembej beki om di makan be ikin nem di bang nem le bang sinyo iki dengan kwa iki ban yo ban krem sesu ke ai ke bagi don kam ke ai ke bagi kwa bagi pembej ni ti nakalian kejongi ni om balungungi hak saumut ki menyalam joki nak tung ni krem sini ti ki saumut pakai bon ki om ngi kwa si fau khat arngut
Te hadin kata tengah orang lebih awan pun ada kata te kan kan khatnya kan kan rajunga. Te hadin belia asyong katu ni por ki wan terwahi ni pengen wan on dulu. Tengah awan pun most welcome wan no. Te hatu ka por ki wan IM in charge ilaga ru beri di PCM ni London. Henry kam leling ala yo ni kan ki. Te ki bagi wan hang ni kadau bakong san hi kalong bagi sngau kho nyo lani kisngau manong gumno kisngau yang i bangin nyokor lingin khankor ka petition ke jongki i complain ki jongki ka bagi pha sini sini ha ka bedei bagato ka jingya transfer jaka mo ka jingya pha ka jing aino ka jing itino ka to ka jaka na ka to ka bagating kanongwa mau tamur ka bedei ka jaka jong lendo soyong saus im jirang but halor ka complain ka bagi la pha sini kiwan ban yo kiran panjing syai nengi balai fisu sengap jarjar nandu kapor bagi fa air to komplain nama haki hakapor bagi wan ra air to ga tulisan jungki sene nakaliang ki jungang o yakani ko tajo pi ni haban simkhia om de bingim sim sting mo in simkhia ya ka halu ta tabal ngil ale hiru mati kani ngil akran hiru ke isi te nakata daw mo habang idon la ka jong ka department idon la ka jong ka ilaka department IT how we am in charge ba unle ka ban kam we am in charge kale ka ban kam ula hot hearing na kamta jung itu haga una yuba supho yes apply direct la hot hearing na kamta jung itu sim ka hima jirang badu lendo ka hima soyong te hadin bala don ka jing pendai ka tu wasni na kaliang ka isi kala sngau don kam ba lada ka don ka bakum kata ka jing IT ka baklam da biang ka rukom ya pendai mo tumut dorbar tena kaliang jungini ki JSC tiki kwa hikai balagi jong ki hok ki bha ki benta ki om bakata ka rukom IT ka dei ka bom sai lani ka bom dalong kat kum ka bom dei ka dustur ban transfer ka jaga ban IT ka jaga sibai pat tena kaliang jong ka EC na kaliang story na kaliang UM in charge ka to ka hearing hi kila pha yau CM ka hima jirang balakumno kumno udai ban penbit penbiang ban ikot igisla giju ba lagumno un ai jingtip yangi sene pat hapo sibnai hanang ba lada kambiang ka jingya transfer ke jaka nongwa motamur ka ban phai biang saka hima soyong tigini ki samla ki badon ke jingit kli na mata sinong la jong mata dong la jong kimtip ikata namar gilawan ai remainder mutala license fi tingini ti ong ingi bengi kham juba bi te kiban ay kata ka reminder jukir hapor mga ngamdon na kamera tisu ay hay PA tila abuk ne te nakadaw bangi kremyo ban reply ki pat ki ong bangi susngap kumani ngap jarjar ngim khain brio ngim khamis te ki dom nang tagay kiwan mata sini te henry hadin bangi lehu eki gini ki jingsim khian nakaliang ka jongi nakaliang ka isi ki jongi kila asng tena te gitu kila alik ban pensai gitu ki pai ba da ki jisung hun maksi ba ki jisung tena bat kam don show ba tinang sing khonyo Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council minta kasngi khat sautorik ni naiweng aja khat kendai ngilai kendu yaki noelam jongka Joint Action Committee ka P1 ban penpau jing persya halor ka jing bom shimkhial sin kaliang ka isi ya ka ban budin ya ka kam ka ba phila pha antala abanai de hoi kadon ka jing duna hangni hentai ya ka baklemyo ya ka khubor kum ka jing pentip ini kata ka kopi jongki kot kisla kiba ngila nang ya chakmat abidib ini ka kam ka bapia dawa klemyo ban pentip dan ban penpoi syaka Joint Action Committee hadin mengila yo benya keren baha mentat bat kinong ilam ka ba kiba ki yadan lang hang kamera jong CM ngila penpau ba ya ka baidei ba kani ka jing ujor ka complain persya yo lingdo soyong ha ka baidei ba ka jing lap jong ka Joint Action Committee ya kata ka jing terwa dan ni kata ka jing penpai ya kani ka jaka dan ni ka jing ya bujeli ya ka jaka ka balong sop bat ka hima jirang te ha ka baidei ba kani marmar na kaliang ka jungi ha ka khat pratarik u Oktober arja khat khandai nila isu ya ka shiti ban khot hajir ya boro arliang
yo usim kahima jirang bat yo lingdo kasoyong lingdo ship haka arpulai terik bani penbait ini kakam te hadin bangila esyong haka ni meeting haka arpulai terik nakaliang jong ka isi kalap ba ia kata ka jing transfer ka jaka nakaliang lingdo soyong kamdei bakile sop henry kadai ka jing stu jing mut lang bat usim jiran ringkat ka isi ka barim hau usnam arja khatsan tang nakawai ka daw kalong ba hakiru hakahima soyong kimdon yi kikot kisla le si kiban pen scam lani ban pensisha ba kata ka jaka ka hap apa ka lingdo ship soyong dei namar ta ka daw ka penlong le si jing artatin yo lingdo soyong ba undang bat ya ketika jaka bat nakamta ka jing bha jing bit jing miat jong ketika than chathi namta ka development bat karoi kapat bat kalai kawan ka penlong yo lingdo soyong ban IT no hakima jirang ban pe itu isno te bat la pen scam ya kata ka bat la menjur ya kata bat pen scam ya kata da ka executive committee akan rutarik August arja khatsan te onda la poi kenika plan na ka GAC bat kumju ru no lingdo soyong hadien ka GAC kum ka record ka bangidon nakaliang jungi ka isi ngila khot hajir yakini ki arliang haka arpulai tarik te dei hakani ka arpulai tarik bangiyo ban penbet bat ngilap da kijing penpoi saki nakiwei pat ki kenhuan yaki kot kisla kum ki duler ban pensisha ba kanika nongwa mautamur kadai ka jing shisha ba kanika khando ba kanika than chathi ka bahap pori bhoi district ka hap apo kahima soyo ya kata ngimla shu ban kiar nomor ba ngila tip ya jing sha ba ka hap apo ka hima soyo te dei halor kataru ka pen scam shu ingi ka isi ban ong ba ya kani ka order ka bangila penmi akan rutarik August haka isi ka barim hawa arja khatsan ngin saribuk lanen sarikol no bat henry hapadeng jong kata ngidang aipor yu sim jirang shibenai ka bamut nadu ka arpusan tarik ini Oktober ni benai beladep arja khandai shibenai aipor hadu arpusan tarik jong ni benai ban pendep ita ka kam ban penpai no ita ka jaka shaka himasoyo te ni dang hap up ya kata bat ngakerpat ya GEC hadin mengiyo benekren sutu jengmot la poi shaka jingye bet ba ngin pha e ka copy ke e ka bangi ngila ya chikmat ngin pha ka copy kum ka information kum ka jing pentip namar ba phila ya long kita ki nong ujor laniki petitioner te ya kata ngin la ban pha e ka office copy nakaliang ka office bat nakaliang ka ilaka department te ngakerpat sekin ya kipai ba baro badan hane nganget katu ka jing pen sutu katu jing pen shai pla shai te ap ya kani ka arpsan tarek bat nakaliang ka isi ngakwa ban pen so hane banginim shong thaj ban le ka badan kam bat nang ni shakmat ru kumbang la pentip bat la pen so ling ba ki media ling ba ki reporters ki badan lang hang ni banginim pen shlur ya ki hima leni ki ilaka ban ya transfer leni ban ya bujli jaka nakawi hima shakawi ba habaning kong ila pha ya ka jing tho ka jing ujor sha UCM halor ka jing IT sop jang uling do ka hima sayang ubasyam phang thaba ya ka wei na ka snat hima kanwa mo tamur sha ka hima jirang rem daya tip ki kun ki hajar jang ka hima sayang hi baro ka wei ni la ora ya ka jing ujor sha UCM te UCM uklam shim kanu ru ka ngi shim kanu ka kam te nakaliang jongi haka arp artrik minta ubenai ngila pha sa ka rima ni ubena dep ngila pha saya ka wei ka city penken mau sha UCM te halor ka ji city bangila pha ka reminder letter UCM ushimle uklamle ei uklam penshai uklam reply ei shangi te dei halor ka ni ka jingle menti jong UCM ngewan ban tur menta ki nokit kam jong ka JSC bat kino Krisyan jong ka JSC ban tur bandawa na UCM ba dei ban simkhia halor ka ni ka issue te ngi lakhot yang ngi sepo kim kino ilam nilayo panekren ya kani ka jingdawa ka jongi te nilayo ru ya ka jingshai ka jing penshai na kaliang jong UCM ba ya kani ka jing IT jong ulingdo ka hima sayong ya ka nawa motabur sha ka hima jirang ulakhot hajar ya bro artli kino sinsyar na kaliang ka hima jirang bat na kaliang jong UCM ka hima jirang bat na kaliang jong ulingdo ka hima sayong
te halor kani ka jingkhot hajir yaki bat angkat kisabut kisaki ba kani ka nangwa matamur kadang ha papo ka himaso iyong nakaliang jong ka resikusil ula ai ka direction ya u siem ka himajirang ba uday ban penpai mardor ya ka nangwa matamur ka badai ka sinong jong ka so iyong hima hapo sibenai kabamut hapo ka arsan tarik menta ubenai kajing aipor jong ka resikusil ya usiem ka himajirang ba uday ban penpai no ya ka nangwa matamur dangi nakaliang ka GSC ngila pediang ya kata ban ngin up hapo ka arsan tarik jong ni benai hadian balakut ke jing aipur nak kalian ka district council ya ka hima jirang pada ka district council kamle ai halor kani ke jing kular jong ka district council manta ban penpai kana wa matamur ngi nak kalian ka JSC nginang ham penjur susu ya ka jing iki ngimkut tahang ni ka jing iki jong ka JSC kani ka dai ka jing kular da kalian jong usiam ba un penpai ka step ka ban kong kolong ba un penpai usiam ka jirang ya ka henang wa matamul sya ka himas ayong penpai biang no tingin up ya ketika deadline ke balabu una kaliang ka district council hapo ka arsan trik mutaw benai lada umle yei mun kaliang jongi ka GSC ngin haban siyang pat ngin nangla ban penjor susu ya ka jingi kai